Muntu akavumi ube lihlazo esikantweni uhlekwe ngabantu babona ubuze bakho intombazana uyala uyangazeleka Jesus. yabona niba yitshekisa xa ningaqoqokanga abapostile banamhlanje balikopa yonke into bajayiva beshumayela bengaqhamanga nasentloko bengaqhamanga nasentloko bemdala bebonana bamdala ingathi uvuke edlubeni wokushumayisa ibali ngcolile uyabonakala uba lo akazinto nge-holiness negeza aligula entloko aliklami ngenxa yokuphambana kwalo kodwa mhlaza umngqondo lifuna ukuqhela igeza lifuna ikliphi yokuqhela lifuna ukuklama igeza Jesus. umoya obuyema abantela ukubona wenza abantu banamhlanje bahlekise nge-salvation ubajanja bephakathi enkonzweni bagqoka izinto eziveza amakhwapha abo endaweni engcwele ithemba betayibuyo yesu isikizi nesiphanziso soba ngaphambili endlini kaShilo isikizi nesiphanziso amanyala ayibuye awuyesu esondele uyabona ngesikizi nesiphanziso amajadileyo wehlabelele ebandleni kaNkulunkulu ebalihloniphanga ukoyika lokwesaba uNkulunkulu uyawabela kude ebandleni lakhe ithi aphelani ke nina ukubuya kwakhe kusendleleni isikizi nesiphanziso Jesus. ubaloyisa ukuba endlini yangasindiswa ungakholwa sida iwasipasi bengabantu abagqoka amabhulukwe in the house of God kubantu abahambisiweyo kubantu abathi siyamazi kufanele mntanam usabhala ibhulukwe zakho uhlabelela ngebhulukwe zakho ibonisa ukuthi awumazi uhlabelela kuye umazi ngoba uNkulunkulu akanohlatshelelwa ngabantu abathathileyo uNkulunkulu uyahlonitshwa aba badlaliyekile ngoba nesikliyensi sawo liyekile ngoba nenza imali for uluhla kwabantu kodwa kumele utshele iqiniso limsulwa akekho othathile ohlangene nenkosi oyaziyo inkosi yekho ngabefundisi ngenxa yemali yekho ngabefundisi ngobethanda imali yenu isikliyensi mina kayibuye kayisondela ukubuya nazi impawu ezobakhona mayibuye akazohluka osindisiwe kongasindiswanga siphuma ngabantu madoda abangaziyeki bathi seyiyo ke lento yini ngoba abantu bethu basindisiweyo baphuma isimilo singabikho. There is no Holy Spirit odelela uNkulunkulu. Wayifuna ukumazi, wayifuna ukumazi. Siyathandaza, wayifuna ukumazi, wayifuna ukubona amazi. Kuze xa kufika amaxesha okushintsha kwezinto angalandeli icawa. Vai ser pagamento, pagamento.